Thina sibancane kakhulu ke asikaze safika kulezi yantaba. Kepha ziyasazi zonke izinkalo imikhuba yelanga. Linokusithwebula ngemisebe yalo lishushumbisa ukuthina biyoshona nalo kusala izilwanyana. Ngokuhlwa sidabula incwajana yakaSimilo simuka naye. Sidayisa ngamadokodo sithemba ukuthi makusa nathi sovuka sikhulekele le mali yamanyala. Ozalayo benokusicindezela ukuthi sidinga imali ukuze sikhule. Akhohlwe ukuthi kwandlela azokuthola yona ke kusilula. Thina ukusa sikulindile ilanga kaliphumanga kusho ukuthi kabuyanga ke nokuthina. Kukhala insingizi enhlane entshona kwabuya ithemba lokuthi hleze iyeza imvula ukuzohlanza isithunzi sethu okanye ilanga liphathisile ukuthina ngokuhlwa ngoba sesikhathele ukuziphosa kwabangasithandi kulomhlaba wothando lokuthize kothize. Thina kihlazo ngasalazi ubusuku nemini sebuyafana. Ike yakhuleka sekusakene intombi endala yakhuleka yathi yakhulekela nokuthina bese singasayigqisi iqala lake thina sidakwe uthando lukaSokalama engiphathaphatha umlisa kanti uzokhwabanisa. Kusengokunye selintwele ezansi kayisekho inkomo kamamishoneli. Kifikele sibonakaliso ngibhekile sithi mangiguqe ngikhuleke. Masishane ngiyaguqa ngiyakhuleka baba wethu osesibini. Inyakaziswa indoda endala esithi ukukhula ngokweminyaka. Ntombazane esheshisa ngizothenga okuthize kwenu ukhuleka kanjani ngesikhathi somsebenzi enguzi. Engibheke ngamehlo kaSathane lomlisi ubona ufuna ukungishokodela ngiphila mangizama ukumchazela. Ukuthi okungenani. Ngicela ngiphe ithuba lokukhulekela ukubuya kokumina. Ngoba sengikhathele ukuphilisa kwenganga emhlabeni wabantu. Kangisahlukileke mina nemali asingenyanga kanhlolanja babethu. Bonke bashaya ujenge beze kumina. Abanye baphethe imali enegazi abanye bayagula uyabona inhloso yabo sekuzofela kumina. Sale sebuya ngesonini nami. Hlezikho lokho ongidalele kona ongidalele ukungibhubhisa egameni lempilo enzima kulo wakho umhlaba. Sale sebuya ke Nkosi. Hlezi kumina ngiyofica ngale kweliba kwasiba. Okubi angazi noma kuyobe kusangilingana yini. Kwasise mina nabo kade sadukelana empeleni. Thina sibancane kakhulu asikaze safika kulezi yantaba. Kepha ziyasazi zonke izinkalo imikhuba yelanga. Linokusithwebula ngemisebe yalo lishushumbisa ukuthina biyoshona nalo kusala izilwanyana. Ngokuthi sidabula incwajana yakaSimilo simuka nayo. Sidayisa ngamadokodo sithemba ukuthi makusa nathi sovuka sikhulekele le mali yamanyala. Thoma olekwa sabavulela esibayeni zobaba bengikhokhanga. Bafika bahlala babusa baphenduka abanumzane kithina kwasemthizweni bengafikanga. Ubonana ngendlela abasiphakamisela ngayisandla nje ukuthi khalaba kabaqhathwanga. Sabathomolekwa lapha la benganqobanga sabavulela esibayeni zobaba bengakhokhanga bafika bahlala babusa baphenduka abanumzane kithina kwasemthizweni bengafikanga. Yey ubonana ngendlela abasiphakamisela ngayisandla nje ukuthi cha laba kabaqhathwanga. Sasibumbelethi umlanjwana ngasese. Sishushumbisa amapheshana siqala siloba ngothando lwamanga. Esalifika luyisiduli sabasali esidawini sakakhetho omthandayo. Kwakunguyena-ke omthathayo kwangekho ukubonisana nokuqophisana. Base beyiqophileka indlela naba besithola ngeculo likaSofa silahlana. Akekho ayazi imiphumela kule ndlela yothando sasina sisikhwahlela. Abashiya endleleni-ke babesola njalo uma besibona. Sitenda sitetemuka babuye basiduduza. Ngelokuthi kavelwa kanye ngemadlebe embongolo kanti abazi
kuleli tiyeka usabona umele konke liye libuyana iyona sesingasayiboni eyokuphuma iminyama kasiyangake ngephutha bakwethu ukubukeka kwabo nani ofisa into abayikhulumayo kuyona ufunda ikusasa umongo injongo isiwona umqanti konke kubona kulula uthando bayaphilisa ke bakwethu uyibona luqala lugaqa lucathula luqhumisa lubamba ludedela lushiya luphuma luhamba lofuna weqiniso ngoba empeleni uthando lokho kuya ngokuthi lumfumene yini elalunjelwe yena ngaseqaleni empilweni uthando lufana nokufaka bakwethu alazi imzuzu nahora kepha mase lifikile liyethola indawo enhliziyo esabaqhole kwalangwala benganqobanga sabavulele ezibayeni zobaba bengakhokhanga bafika bahlala babusa baphenduka abanumzane kithina kwasemtsizweni bengafikanga ubona nangendlela abasiphakamisela ngayisandla nje ukuthi khala kabaqhathwa ngibuye ngisona indlela esakhuliswa ngayo ke bakwethu thina safundisa ukukholwa ngaphandle kokona phobe singeke bakhole kanjani mabethi bayasithanda noma bengasitshengisanga besiyophika kanjani kulamagama bebesibiza ngawo amnandi kangaka kwamele sitshele waseqaleni ukuthi lolo ningi lolu thando lamanga phobe nathi kasibuzanga savele sakhetha ukusithathela izinqumo sibancane bathomole kwalangwana benganqobanga sabavulela ezibayeni zobaba bengakhokhanga bafika bahlala babusa baphenduka abanumzane kithina kwasemtsizweni bengafikanga ubona nangendlela